Mama akwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Nia notification bell no so for more news. Ebusuafo ye nanim say Accra the capital city of Ghana. Ghana ye na ye ni Accra. Esan santi no ene nkrofo abehye Accra ayenya asem keto Accra. Accra etroki ankasa. Na esan se nkrofo bebre na etu kwan efi nkronkro so eba nkran ebebo brenti no. Eba no se inflation ekosoro economy no mu ayede na ade a nkranfo na heat no ekanye akasa. Ene eba ne sa na wofa ho edidi dwuma titiri pa no wo Isle go ho na ne yize. Ne senti na mafo bebre kire se esan COVID-19 na ade ba ya ewiase na ayede bi aka Ghana ndi Ghana for so come the one shinti no and yize Accra heat ne kan mu akasa and obitumi kotontos no de abegina camera nim ntos we back of 15 cedis e wa bra wo komakola ntos cap back kra be 20 cedis na what is level na to ntos back 15 cedis a me ne fa me ho ben and na do na we hu amane ne sent nim kofu be bread kire say this year NPP ebelusi e wo Greater Accra a efia popular journalist Vim lady nyankasa me woman ba ko pen na seni analysis a oye na kire say Accra and say Greater Accra ombeto abade ama NDC ama yoko no na say me the news bi brem a wejanso e wo Accra omo e kire say omo ato aba ma NDC omo enya faso bi ante His Excellency na nado dan kwaku fando e the free education aba adenti na omo nto NPP so and they danso man for so e do omo nsema betu do omo kire say almost what to abba NDC a wo hu fa so bia wo so wo hu fa so bia nti afide eni na ba omia to aso e yenti nsema mo de etuya me so mu want to meet you me ba cho kasa free ba go kasa fu dance man for no this am tudwa ba go me do the dancing juma yo campaign there so they call them Mahama wa luso we na am to about man o my president be mo Ghana ya da se papa o my president o nyankasa onye ya da se papa yeah o sa ya ba the vote against no very good me da se papa me nua nyame nsra opa Saka epilatru de ayi ode aba o se domi kwabenya constituency na mewo na akua won initiative ampanimfo ede ba ebi so ede ayi omo kan se omo de confirm ketenkete na eba etu compare true no a wo behu ne ebeboa ama wo man no atumi akwa animu ne owo anisuade hunu ye atumi boa mabunu no compare the two Joe Louisville de ayi ode aba o se akua me hwemu fi Hanover Germany na mechia Dr. Muhammadu Bawumia na po ene chese adwuma omo ye lawyer JDM so tonenkrama me ena boy Owusu Enoch was say akua the workaholic and innovative CEO na ade na ba no honorable Kofi Ofosun Kansa was say or exceptional the leadership ye good skills are what they adwuma ni leadership skills no eye ka hye nse nyankopon onhira no ena Eric Opaye Mensa was say bi wa misumi tie mu free ahwe ase akua pem na chese me tie mo papa me tie mo was akua me pese me hu program no for party members ana party fo na ye di program no ama woni ana say ye party fo a omoma ye hu o de asembisa na ya abeyi anu amamti dwo toto ena Isaac Asanda was mechia mo anwumre yo Isaac yejo so anwumre papa wo so wo de ya wo de aba eho we so de ayi ode aba Isaac Tete o se bi wan mechia mo na emu mpesa me kansa fo kantanka Worcester ena mitie mu free USA na mechia mo anwumre ena Dr. Muhammadu Bawumia ne MPP amanyoko no mechia wo mo omo no mo wo daache ema oman Ghana daache omo na mbetumi ama niema asisi so Richard Mate was say MPP omayade omonto aso Jene Sapon was say akua mampani da John Dramani Mahama ono ne bo hye yi obehye ye ne say enkonfem
ɛna kyɛ sɛ nketenkete no anya bi nkokɔ nketenkete no anya bi no ɔne ɔde ɛma Ghana for ɛno no ayu so message no Janet ode no ma boso kwadwo free body phones wɔse akua metie mu free adwuma ko na yɛbɛsrɛ aban ne sɛ ne yɛhia wɔ man no mu ɛne ne ɔmo yɛ sɛ yɛ empower nipa wɔ man no mu no watumi anya bibi ɛde wɔn nsa yɛ yɛmpɛ ne yɛbɛyɛ sɛ yɛbɛboa ne yɛhu hwee eti yɛda mpanimfo ase Chia Anthony Kwesisaki Central Regional Organizer emame organizer ɛwɔ party be mu anasa organizer wo de ho kwadwaje MPP sa Central Regional Organizer no okay kwadwaje de ayi ode aba o se akua haji asem a waka na nwure me ne nya adwene o eti haji apeso o kire se woni wono mo program no yemfa ntowa na yemfa ntwen no na ba bi obekwa obefira ba bi ansa ne ato aso mwa na program no haji anko ade a Junior Kobe Stone was akua mampani da John Dramani mama oba te se kakai wo ba gidi mas umiane napo ene wo mukita keys no to o mayi yen sources ene ne ebema ye atumi agina ye naso onso ne de ya ode abatumu eno no wakiki GH was akua besio ena ne wode na ba no kache Rosa linking all the regions and they enter first no biwa so free here ko ha this is for baby foforo. So look at the area of say uwo gushegu ne charaponi now be to me about upper west those days other things for upper east on the bad road through to mu and I just obefa tamale be fa damango now what to me afa fufu so akọ say almost the differences na say pe water projects omo hu say aban we a omo ba na oka ho no ye abedi akiri no omo ni daso na nipa no so di no krekere omo because say mampanyini timi ka kire yen say meme ade amopa free me ho me nananom tumi no ni me ho ewo me panyini ho senka na ewo me ho de a na sa tumi na anya me mpe bone o ma ne bedi ho mfie nan na wantumi anwa amaye na unu ya wono ya bedi akire di animu ma ye nsakan no ya ne wo no hwan no na ese nya gide onimu nti o hwe niema akoso wo siremu na ne ye hunu se nipa no gi Dr. Baumia di a e ma no nti NDC fo e di ahun pepre koye say enko lanche ye campaign watermale Abrante say that is the reason say Dr. Baumia's popularity and a force mu amode when echo tamale and now, then they got it poorly organized and whoever thought of that I have vindicated just say man plan it well because so we had the number of buses